Wir sind Positivity Global Coaching. Wir bieten Ihnen Werkzeuge, mit denen Sie sich selbst verwirklichen und Ihre Welt auf Ihre eigene Weise verändern können. Siamo Positivity Global Coaching. La guida del coach professionista alle piattaforme digitali esplora l'economia, la logistica e i rischi dell'economia del mediatore. Cette étude a été développée par Angelos Derlopas pour Positivity Global. We are Positivity Global Coaching. We offer tools so you can manifest yourself and change your world in your own way. نحن Positivity Global Coaching. نقدم أدوات تساعدك على إظهار نفسك وتغيير عالمك بطريقتك الخاصة. Somos Positivity Global. Ofrecemos herramientas para que puedas manifestarte y cambiar tu mundo a tu manera. Мы Positivity Global Coaching. Мы предлагаем инструменты, которые помогут вам раскрыть свой потенциал и изменить мир по-своему. Добро пожаловать в руководство для профессиональных коучей по цифровым платформам. 私たちはポジティビティグローバルコーチングです。ご自身を具現化し、ご自身の方法で世界を変えるためのツールを提供します。Somos a Positivity Global Coaching. O guia do coach profissional para plataformas digitais explora a economia, logística e riscos da economia de intermediários. Αυτή η μελέτη αναπτύχθηκε από τον Άγγελο Δερλόπα, πιστοποιημένο Master Coach. Προσφέρουμε εργαλεία για να αλλάξεις τον κόσμο σου με το δικό σου τρόπο. Επισκεφτείτε μας στο positivity.gr και μάθετε για τις πιστοποιήσεις και τα διαγνωστικά μας.